waya chongudu niwate son. Ana waya chongudu niwate son dili. Tubuili chisa nyena chana digudu. Gwaliya na chana digudu Robin ale Sushant Pakhe wale ninu mangalba wa sukurba ya dile ninesiya chinnita ilani se chata ita ka dhana waya chongu thugu jajo chisa hamro patro ho wow times tana logan yana no nyana di foi ale chisa newa FM YouTube channel Pakhe na na pratasche thugu jajo soya di foi nyana chana digudu अतिज्या छिगु समाजे थतेहे मिसा तके पिंके दोगु कला सिप अले मिसा तके पिसा याना चंगु ज्याया बारे अले थाठासे ज्या चंगु घटना विशेष छिस ठुगु याजोले जिमिसा तके पिंके यकु कला सिप दसानो न्याकय ज्यासो सातब न निमुपेम मनोया निहनि नोया यनिति अझ ज्ञाना चंगु थुगु इले अझ ठौ छिसा ठरे के अनन कने माल
ठुगु न्यायफुची चंगु मेलिपा हाकराजका छिता लस्को स्याना जना ठुगु इले छिस न्याना जना दिगुदु ठोख नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनक मिडिया या निबया भाषा साहित्य हो संस्कृति स नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज ठुगु ज्याजोले जिता ठाउँ प्राविधिक रूपमा ग्वाले नचना दिएको दु रोबिन अले सुशान्त पाखे स्वीगु खसा समाज वो दे बालके नीति मिजपी जग मखो मिसपी न न्यानेवे फेमा थैको थापु जना न्याका वया चनको हे जी मिसा ज्याजो ख अले ठुगु ज्याजोले थथे हे ट्वाले ठ्या ठासे अले देश विदेशी चोना थके दुगु कलासी पुछेला थिथि विशेष जयना वया चना देवी मिसा तके पिन्ता छिसा मसिका बिया वया चनको जला अले ना पहे मिसा तके पिन्सा याना वया चंगु ज्या अले इले बिले जोया चंगु घटना विशेष छिसा ज्याजो न्याका वया चनको दु थति हे नक्तिने हाल साले जुया चंगु ठुगु यहाँ पुनिय विषयले ठाउँ छिसा ठुगु इन्द्र जात्रा या विशेष ठाउँ छिसा छम पामे जुया त भुना त यगुदु वेक छि पामे जु ख नानी हिरा प्रजापति जु हजुर वेक ट्यंग ट्वा काठमाडौँ महानगरपालिका 18 वडा येले चना दिगु ख तगा दास वेक छम पाटन संयुक्त कलेज या बैचलर नेपाल भाषा बोंकादीमा छिछम सेनामी मेजु ख नाप ज्यापु महागुठी ये महानगर या उपाध्यक्ष न ख अले तामसी पाखा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र या सामाजिक परिचालिका न जुयादी अले हाले वेक ठुगु जुयाचुंगु इन्द्र जात्रा विशेष वेक छम उगु इन्द्र जात्रा या उपसमिति नानीचा जात्रा या संयोजक न ख अति ज्या ठोया ज्याजोले छिसा छिपामेजु नानी हिरा जुना पठौ खलबला याटेनको जुल वेकत छिगु ज्याजोले लस्कु स्या पाके हुनी नानी हिरा जु छिता लस्कु दु छिमिसा ज्याजोले हजुर टक्री नापाला छिगु परिवार सुसुदी छक तयारी सले हजुर आछि मिस्ता गुलिना प्यामे दाइ परिवार वातावरण नै छिटा पनातय खला हजुर ओ अनुसार जीव परिवार ढाउलेला ढामल दास जीव परिवारले सकले जी हजुर ठिके माजु बाजु ताबत अलि किजाबाट या छि बहुजुलला क्यामे फुकन दु जीव परिवार हजुर तर अथे दुसाना परिवार चाहिँ तकै पोजिटिभ ख ज्यू दको ग्वाली दु माबले माकटा अनि आला जिल्ला माजुना जिरु न हजुर 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 परिवार फुके दुगा ए त्याबले चाहिँ संगले छिपी परिवार नपय चना चना दिगु जुल हजुर हजुर अलि नानी हिराजी ठाउँ पनि अफोसिए मुटी इन्द्र जात्रा यहाँ फुनियुपट्टि विशेष ठाउँ पनि नखच हना चंगु जुल अले ठोये या पुनेले छिर यको व्यस्त नजुयादी छ्याकी ठुके उपसमिति नानीचा जात्रा या नछिछम संयोजक जुयादी जु कारण ठो इन्द्र जात्रा विषयले छु तयारी सले छिसा हजुर आठो नान्जा जात्रा न्यानी वल्किला बिजिला एकदमै जुका एकदमै लिमला फोन वयु अले आ गोकिसमा थुसी नान्जा जात्रा गेना बाला के हो 5 मिनेट ना बस साला जु अयला जुजी त गुम्पुनी सिटा साँचे जिमी एन्या पनि उपति धन्ना जुगा हजुर टेन्सन वय आठो चाहिँ गब्लेन छ जुल्ले सा ढाबले ठुके इतिहास क छौलाला तर त आगला मजनी चिकित्साको इतिहास को ठुके हजुर आ नापान छ जिसा इन्द्र जात्राले कुमारी गणेश भैरव यो डरसाली गाला शिव तर गब्ले छ सुरु जुल ढेउला अयो केवटन जिरेन्जीहरुलाई एकदमै पुलाउ ख नापाचे न्यावै छौ अले वे झोले चाहिँ ठो 2069 साल झि नेपाल सम्बर चाहिँ 1132 लागला हजुर ओ टाइममे चाहिँ झे थना ज्यापु मागुठिया नायो छमदु वेक एकदम हने बमा इन्जिनियर मोहन कृष्ण डंगल वेकला चाहिँ प्रस्ताव टाउ ख थो विश्लेषण छनु रट शासक गेजी शिक्षा सालियो आटु के मोडलगा जिन्ता चाहिँ वेकला दैजो वेक ठाउँ पनि मजि जुङला वेक चाहिँ 300 रुपैयाँ रे दता वेक मरो अले वेक यो हपाना
जिबी खन्तको ठ्याउख हजुर अले छिमसा आदिया माउ छुछु ख जीवर पुरेनबी गेजी या फैकी मफै दैथे बालाके खन दैजिला वेकमा अले वय झोले चाहिँ सूर्य वर्षेलाई एकदमै गब्ले मयान्छौ ज्याया माउ ला रड सालियो ढिउला एकदम हुलडंगा जिउ ख सावै पे मन्त स्वेबले ज्ञान पिसो गगपि वया सावयो लफुजिउ अले वो खगा जिबि चाहिँ एकदमै ज्ञात अथे बाछिति न्य खजो खथो हजुर साले जिला मजिला गाजी पासपि मुंगा खलाना गुस्या याउका झिसा छाया मपैदाइ गुस्या मजि मजि उठ्यो ज्या दला छेन छोया है मपैदाइ एना चाहिँ ख चाहिँ जोगा अले वो चाहिँ आपस में सरले खजुला साले या जुकी मजुरी वा तथ्य जानकार न क्या माउलका चाहिँ जिमसा चाहिँ टॉयलेट बुद्धिजीवी पिन्तना न्यौना छौ चाहिँ अनुसन्धान या थे तो ना पाँचे मया ज्याया माउख गेजी जिमसा सासरका बुद्धिजीवी पिन्ता न्यानबले चाहिँ टॉयलेट नायक गुरु पिके अथे न्यानबले चाहिँ गुस्या चाहिँ अपोस्या जिउ पाला हला त्यो ढिउला दक्ष्या साजा ख बिजन तेजको दियो बिस्तेजको दियो ढिउला जिए मको ओके न आ दियो सालियो ढिउला छौ दियो प्रति आस्था दुबिया वनी ख ओके आ मिस्तेला झन झेपुजा एउटा लाला यहाँ छिसयान चौए ज्याख कुमारी माजु गणेश भैरव ढाला जिउ आत्मा जुजौं ख जिउ पाला छिमसाय झन्या बालाई रेगा धाल अरे नेना सेबले अपोय जिउ रहे खज्या अल्ठोया रेगा चाहिँ सुजु ख चाहिँ गासे बत्ती सन्चे सुजु अलि सूर्य डय चाहिँ जिमसा कुमारी दियो छ खजको सालो आठ मर्ने जुल अन्दाज मरो जुल अले छौ चाहिँ सुरु ये अले छिमसा गुलिफु उली जग्गा या न्याके मार्यो मरो भिचे टक्क घण्टक फु अन्तको जग्गा यारका वो मन्तबाना जिन्दा ओ किस्म चाहिँ हबा भेट्यो ख तर सुरु याना चाहिँ या न्याका तिने टोटाका एकदम बाला त अफु ठाकुना मजु किसा जो हस्ते हास्तेरगा सालिबले भुले बल पनि थिएछ तर अथे चाहिँ मको एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरण हेको छ ल हजुर वो चाहिँ फर्स्ट वर्ष जुल अले अनालिपा चाहिँ लिपाई वर्षे वो ढुङ्गायो वर्षे चाहिँ झन सोखलय सालको छगाजको छ्या साल्यो होला अले गुलिसिया कुमारी छगाजको मिस्तेसँग साल मेउ चाहिँ मसाउ छ्या रह्यो खजुल अले जुबले चाहिँ अले सोमो र ठय साल्यो रिया चाहिँ अले साल या अले चाहिँ वो गठे या त अथे परम्परा चाहिँ न सोखलय साल्यो या ना भन्छ न अले ठोटा सासा दर्शक ठो झिकाउ पति ख तर थाउने छगा चाहिँ साली मुफ्त एजेला चाहिँ थोकुको जुगा हजुर हजुर अलि नानीहरु जुवा जस्तै कि साता हाडेल ठो नानी चा जात्रा र्याट यो ल ठुकेपटी उपसमिति उपरि विशेष याउजुल ठुकेपटी चाहिँ हजुर ठुके चाहिँ ठो इन्द्र जात्रा उपरि विषयले चाहिँ वास्तविक स्वेख थो छौ चाहिँ झि मिस्तेस रस सालियो छौ पाटो खस उके चाहिँ गौ गोसा गलेर चाहिँ थेना चाहिँ ज्याजु उके विषयले ढाडी साले एथो जिए या दक्षे तरोपति हो तागो जात्रा दैथे माने तो यहाँ जात्रा छौस न हप्ता मलाई नेनु यङ गए जुटो जुन त उपको निरगा द्वादशी छे सूर्य चाहिँ तृतीया मलाई लास्ट दिन चाहिँ तृतीया का हो नेनु यङ क जुको जात्रा का अब ठिकै चाहिँ यो कोही गुठी खला त ठिकै चाहिँ समावेश दुगा मानन्दर सम्पिनिया यो सिद्ध धनी यसिज ठसाछे चाहिँ जात्रा सुजु आवान जुइसा लास्ट डे वया न यसी कोट याटिने थो विसर्जन जुइया हजुर जात्रा अले नाचा जात्रा पुन कुमारी यागा कुमारी त लस्कुसेना थटे यके ढुंगा तिने थो यसी कोट है अन चाहिँ थो जात्रा चाहिँ विसर्जन जुइ अले के झोले चाहिँ या यसी थन्यु थौ पाट जुलसा अले वंगले आज त्यो वा विजय वना एक हप्ता अन चाहिँ बोइदै छिपिसना खजिला होला अले वना छौ छुट्टै गुठी जुल अथे फुलकिसी छौ चाहिँ नाचा जात्रै छु यहाँ जात्रै छौ रौन ढिला फुलकिसी ख फुलकिसी दु ठिकै समावेश अले लाखे दु अले सब त्यो ढका चाहिँ त्यो हल्छ गाउँ वैपट्टि त्यो जुल अथे माङ्काली प्याहन तबले हुकी
अलि हाना ले रुटे भइपट्टि छौ बाका त्यो भैरव लगादो आयो टक्कै गुठी त चाहिँ के समावेश दुका डागी उनी दु मत दु ला वो फुक्क गुठी त चाहिँ समावेश याना छौ चाहिँ इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समिति लगा चाहिँ गठन या त उके चाहिँ या मेन मनो चाहिँ कुमारी छे या नायो चिटाइदार लगा त वे का चाहिँ नायो जुलसा अलि गणेश भैरव यो प्रतिनिधि अलि विभिन्न गुठियो चाहिँ प्रतिनिधि अन समावेश याना चाहिँ समिति देखा टाउजुल अलि वो समिति चाहिँ डक्को इन्द्र जात्रा भरे इंसान चाहिँ सोई जुलसा अलि ठो जात्रा खे चाहिँ आ बाजा काजा गु किस्म व्यवस्थापन न्याउनका चाहिँ उके लागि चाहिँ छौ सब कमिटी उपसमिति जुल अथे आ सुरक्षा न उले आवश्यक दुला त्यही थाला उल्कन जात्रा बलेला उल्टंगा चाहिँ उइटा घेना न्यूनीकरण न्याउनका छौ चाहिँ सुरक्षा यो उपसमिति जुल अथे आठो नाचर जात्राले चाहिँ मिस्टेसन रटसालीहरुका मिसा परिचालन उपसमितिका छौ हजुर त थोसोङो उपसमिति दु ओके चाहिँ मध्ये जी चाहिँ नान्ता जात्राले मिस्ता परिचालनीय उपसमिति चाहिँ जी कजी जुका हजुर हजुर त्यहाँले चाहिँ आफ्नो ठाया दिथेन ठो चाहिँ ठो नेनुन्यङ कए चाहिँ न्यायपुरी जात्रा छ ल हजुर अथवा नेनुन्यङ कएपट्टि न्यायपुरी जात्रा ढाबले चाहिँ छिसा नान्चा जात्रा ढाबले चाहिँ आकर पिछ ठो छि मिस्तेस चाहिँ वो रस्ताले अपटि वो सालीपट्टि वो दिन चाहिँ गुपट्टि दिन खले वो थो चाहिँ दक्षै लिपाङपट्टि दिनका थो नान्चा जात्रा कुनो रस्ताला यान्याका अन चाहिँ यसी कोठया चाहिँ विसर्जन जीको थो दक्षै लिपाङ जुल आ ठुके मटे चाहिँ उपकु वनि सुरजुलकी चाहिँ यहाँ सुरजुल अन चाहिँ 10 हप्ता के नि अयोधको निनी यहीपट्टि जात्रा जुल्सा अले वो ढुङ्गा चाहिँ अले फुनिया छ न्या चाहिँ इन्द्र जात्रा अबलेला थो उपत्यका वन पिराना जी अले वो नाम इन्द्र जात्रा कुन चाहिँ कोनियाहरुका चाहिँ कोनी बेल्टे चाहिँ ठो त्यो सालियो याइसा अले फुनी कुन चाहिँ थनियाहरुका टाइगल चलने दु थनियाहरुका अले वो थनिया कुन चाहिँ थन्यु बेल्टे चाहिँ त्यो सालिका अननिपा चाहिँ निनो सोनो चाहिँ सुलोजी अबले चाहिँ तो 10 हप्ता केन्यो आठो आक्यो अयो चाहिँ नियमित जुयाको जुनिसा अले लास्ट डे चाहिँ नान्चा जात्राहरुका चाहिँ तो 10औं सालीपट्टिका यो रुटका तो चाहिँ कोनियाहरुका चाहिँ कोनी बेल चाहिँ फर्स्ट दिन सालिसा थनियाहरुका चाहिँ थन्यु बेलका भचा अडा किलो योको एरिया चाहिँ कभर जी अनि नान्चा यापुन चाहिँ बिचमा चाहिँ किला गलन चाहिँ रुटका किला गर्न चाहिँ अनि मंगले जुका चाहिँ साली पटिसा चियाका रुट क बिचै बेल जुका त चाहिँ हजुर हजुर वकिसमा साला चाहिँ जात्राको चाहिँ के ख हजुर ट्याबले चाहिँ आठो वर्ष योपट्टि चाहिँ छिउपट्टि वन्नुको कि के बाकी दनि के ख बाकी दनि थनिया हो कोनिया सिर्ल हजुर पुनी जोली चाहिँ मियो थनिया जुल अनि मिंग चाहिँ कोनिया इन्द्र जात्राको कोनिया सिर्ल आ थंव कने सुलजुल कस तकमा सुन अले पेन्टवा चाहिँ छिन्नान्छ जात्रा जुका हजुर ट्याबले पेन्टवा यो लागि चाहिँ आकम पे चाहिँ एकदम तयारी याना छना दिगो दो तयारी जुदो अ छौ थुसी चाहिँ छु समस्या जुल्ले नामले सुरी चाहिँ तो जात्रा या कि मयारियो चाहिँ विवाद जे छ न थौनी चाहिँ तो कोरोना कारण आइना चाहिँ बन्दै जुल तो सरकार है निषेधाज्ञा जारी है जुली बन्दै जुल्छ थुसी चाहिँ या माली दियो दक्षिणपति खवला जात्रा जो चिसा निरन्तर ब्याउनमा पर ओके चाहिँ गेना सुरक्षा अपनायना जात्रा चाहिँ न्याके मार्यो चाहिँ डक्को गुठी खला पाखे खवो जुली चाहिँ थो जात्रा सुरिया ख अले सुरि चाहिँ थियो कोरोना महामारीले चाहिँ मनु त मजका उपस्थिति यामा योको होलमोल याकी मजुरी खन्जो अनुसार चाहिँ ठुसी मिस्ता चाहिँ निसहजक अन समावेश जिया थो गणेश भैरव कुमारी सोमुली गणेश भैरव यो रथ चाहिँ भन्छ चिर अले कुमारी चाहिँ भन्छ तर वो अनुसार मनो बोठलियो अन गणेश भैरव भन्छ कम मिसापी त्यो अन चाहिँ कुमारी चाहिँ भन्छ यो बोटेल एना चाहिँ ठुसी चाहिँ एकदम मजका निसहजक अन समावेश याउगा थियो तर मफ्टका दक्ष इन्ट्रेस्ट अन थौने छका वन मखामले ठुसी झने वे माओ चाहिँ इच्छा जुले लिसो त्या मयाका चाहिँ अन लिस्टिङ ए जिरुंगका हजुर वो साल त रेडी जुपी अनि छौ चाहिँ या थौ मसिका अनुसार चाहिँ या व्यवस्थापन समिति चाहिँ टी-शर्ट यो व्यवस्था या लुटो अब टी-शर्ट छिना अले मिस्टर चाहिँ तयारी जिया चाहिँ रसाली पनि व्यवस्था जुदुका हजुर नानीहरु जो छिना पपलकली पछि साखना खलवाला या गएछि हजुर हजुर नेनामी भाजुमेजु
थुगुइले छिसा न्याना चना देखदु नेवा FM 106.6 मेगाहर्ट्ज न्याना होया चंगु छिमिसा ज्याजो अले थौया ज्याजोले जिता प्राविधिक रूपमा ग्वालेना चना देखदु रोबिन अले सुशान्त पाखे लगादासा थौया छि पामे जुदी नानी हिरा महर्जन जो हजुर वेकन पठाउ छिसा खलबला याना चना गुजुल वेकन पछि सा पलकली पाकन खलबला या गएजी आयता धासा छिगु न्यानी बच्चा हागको दिपा तेतेना गदु नेवा 106.6 मेगाहर्ट्ज नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनफ मिडियाया नेपोया नेवा 106.6 मेगाहर्ट्ज जोजो लपा जी बैकुण्ठ महेन्द्र म्याराथन कासा जी नेवा टेगु छबु जकस नेवा FM 106 बबला 6 नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनक मिडिया या न्यौ बोया नेवा FM 106 बबला 6 मेगाहर्ट्ज नेना दिस नेंगा दिस नेना चुना दिम छिद सुबा जोजुलोपा नमस्ते नेपाल भाषा एकाडेमिया नीति अनक मिडियाया नेबोया भाषा साहित्य वा संस्कृति स नेवा FM 106.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो निर्णय दिशा निंका दिशा जी हरिवंश आचार्य सुबा नेवा FM 106.6 मेगाहर्ट्ज नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनफ मिडियाया नेबोया नेवा FM 106.6 मेगाहर्ट्ज नेना देशा नेंका देशा जुजुलपा नमस्ते जी इस्तिना गौतम ठोखा नेवा FM 106.6 मेगाहर्ट्ज YouTube च्यानल तो च्यानल याचा सब्स्क्राइब याना दिशा जोजो लपा जी बैकुण्ठ महेन्द्र म्याराथन कासा जी नेवा टेगु छबु जकस नेवा FM 106 बबला 6 नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनक मिडिया या न्यौ बोया नेवा FM 106 बबला 6 मेगाहर्ट्ज नेना दिस नेंगा दिस नेना चुना दिम छिद सुबा तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेवा FM 106.6 मेगाहर्ट्ज YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला जोजुलोपा नमस्ते नेपाल भाषा एकाडेमिया नीति अनक मिडियाया नेबोया भाषा साहित्य वा संस्कृति स नेवा FM 106.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो निर्णय दिशा निंका दिशा जी हरिवंश आचार्य सुबा जोजो लपा जी बैकुण्ठ महेन्द्र म्याराथन कासा जी नेवा टेगु छबु जकस नेवा FM 106 बबला 6 नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनक मिडिया या न्यौ बोया नेवा FM 106 बबला 6 मेगाहर्ट्ज नेना दिस नेंगा दिस नेना चुना दिम छिद सुबा जोजुलोपा नमस्ते नेपाल भाषा एकाडेमिया नीति अनक मिडियाया नेबोया भाषा साहित्य वा संस्कृति स नेवा FM 106.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो निर्णय दिशा निंका दिशा जी हरिवंश थुगुइले छिसा न्याना चना देखदु नेवा FM 106.6 मेगाहर्ट्ज न्याना वया चंगु छिमिसा ज्याजो अले थुगु ज्याजोले 7 बिय नीति जी अनिता छिकपिनगु न्यानी सा वया चनगदु ठगादा सा जिटा प्राविधिक रूपमा ग्वालेना चना देखदु रोबिन अले सुशान्त पाखे वाले निनु मंगलबा व शुक्रबा या दिले निनेसिया छिन्निता इलानिसे छता एताक न्याना वया चंगु थुगु ज्याजोले
छिमिसा तके पिन्त छिसा मसिका बिहा होया जनको जुल थतिहे मसिकेको झोले थु इन्द्र जात्रा या झोले छिसा ठौ इन्द्र जात्रा विशेष है छिमिसा तके ठने छि पामे जो छ बना त यो जुल वेक ख नानी हिरा हजुर मर्जनजु हजुर वेकन पछि स खलबल याना जनको जुल वेकन ठया दिल इन्द्र जात्रा नेनु न्यंकए ठठेनाए चाहिँ जुया चनिगु खट गातासा उकेन अझ वेक नानीसा जात्रा या छम संयोजकीय रूप ठुगु वर्षे वेकन जैना चना दिगु जगे मकुकी ठौकने वेकन गुड डेर होल ठठेनाए ठौए संयोजने जैना चना दिगु जुल अति ज्या ठौए ज्याजोले हकन छिसा वेकन प खलबल या पाखी हो नि नानी राजु नाच हजुर नाच छिसा तया दिल ठो छिउब्री इन्द्र जात्रा विशेष ठाउँ छिन पछिसा खलबल याना चनको जुल अलि त्यो इन्द्र जात्रा विशेष खलले बरियाबले चाहिँ ठुके इतिहास गुबले ने चाहिँ गेना सुरु जुल मखला अलि ठु जैना वइ बलेपटि आकन पिन्त चाहिँ ठाकु अफु गयो जुल अनुभवी विषयले कना दिसाले हजुर अटके इतिहास तिराले चाहिँ नाचन ढ्याङ्ला यो को ताको मुझे उठ 69 साल चाहिँ सूर्यनो ख तर ठुके चुनौती छुराले चाहिँ आ सुनु यंक नापा जुसाला बिजन देशमा साल जुल आ छनु पुराय बिस्तेसमा साल्यो या सात क बच्चा उल्टंगा ओ बिजन देशमा बच्चा डिस्टर्ब या अयोला तय दुला तर वो दुसाना सुरु चाहिँ आयो हुले स्वेबले गयो ग्याथे छ हुले नापा त्यो साल छ्या पहिला अले वो हुलखण्ड छि चाहिँ वो हुन टपक्क छि छ के सोया वडियो बानी नि झिलाला तर जब तो नान्जा जात्रा प्ले रसालियो ढका वया आठ्याना क्वामा साजे वो हुले दुनेना झिला डबै ठठा थे जवल वो जुन मिजा त वया डिस्टर्ब या वय झिटाला पंगा ठावैसा वो मिजा तला डबै ठठा थ दाज किजा हे थे चनावे तर अयो चाहिँ फिल जवल गाला दकोय मनो रे मने ख मिजा मिसा तर वो मिजा न न्यापे उल्टंगा या वसाना आखिरे इमिनाला माइ दाइला दुए जसनाला ठट के थे दास किजा के अयो व्यवहार चाहिँ जु चाहिँ जिमसँग ताका हजुर अले मेरो चाहिँ चुनौती ढेउला खासै मोटो आछि त नान्चा जात्रा पनि छनु साल्यो ढेउला दयदु अले 6 साल चाहिँ 72 साल्यो भूकम्प वबले छ चाहिँ एकदमै ठाकुरका वो टाइममा चाहिँ एक मिस्तेसा साल्योले चाहिँ स्याके मको खुसीला हेरा पाइछौं जुल दक्षिण योरहरुला जीवको छनु जग्गा छ मिस्तेसा सालहरु खला जोयो ज्याछन अनि वो 72 साले भूकम्प आइनाला लेले डको टेका दो ठ टाइममा चाहिँ मिस्ते त स्याके मटे जग्गा धाइपि चाहिँ योको खनका अथे ताइछौं बि अनि अथे खसा जिमसा चाहिँ मको साले माउ साले मिजन देशमा थनिया कोनिया मिजन देशमा साला चाहिँ अन यानिया के फुसा मिस्ते संसका छ्या मकै जिमसाना सालियो टोटे मकरिया चाहिँ ओकिस पाए जिबी पास पे मिले चाहिँ सालियो लगायन अनि अथे ढैबले चाहिँ उले सँग चाहिँ पंग थाने मक्ता सुसुकीला या मते कछा या माउ छे डको टेका लगाए दौडुसा एकदम रिस्क ख वने मजु जो वो छे बिसाला वन मजु मडासा अनि व्यवस्थापन समिति चाहिँ आयो त योको खता होला ऐसा न जिमसँग पर्सि चाहिँ यायो देफु अटना यायो थो चाहिँ जिमसँग यानाइ कोटे दिया चाहिँ पासपे मिले ज्या चाहिँ वनबले चाहिँ दाला के कोचाल वो साले दक्षे नेपु दक्षे अपुको सालो वति साल्यो 72 साल के जिम चाहिँ याले लुमका छन्यो त्यसरी जुन थाको या मको दापति चाहिँ उही अपुको शिरलका वो साल चाहिँ अहिले अनाली पैसा चाहिँ हाना कन्टिन्यू जेजुल ठुसीला बाकी दनी हात ठोस पेन राख हजुर सोनो बाकी दनी हजुर ठुसी लागि न तयारी बानके जसो त ठुसीला तो कोरोना कारण न मास्क सैनिटाइजर वडको व्यवस्था या माउदु अले फेस शिल्ड जुल व साले पिन्दा वटा याजगा यानि अजिबसँग चाहिँ छ आबान छुन यानो दुरासा नापासा 18 वर्ष चाहिँ पिरगा चाहिँ वयो ठुसी चाहिँ अठेमको थ म्यापी केपी चाहिँ 20 वर्ष कोही पिसुया हेमते अले अठे कोरोना खोप क्यार हुको बि डोज पुरा जुइ हुको बि जगा वारगा ताइरो आगुली तक जो के चाहिँ जिबसँग जोड बि आछौला अन हुले वनको ल्याला ठीमको छुटै चले ढेउला जुयमको हुलडंगा दको फसे जुएजी एजुली चाहिँ संपर्क थापसा
कोरोना पाखे बचे जो उपाय न या मनरा चाहिँ म चाहिँ ध्यान दैछु टुका हजुर अच्छा सा ढी ठेना दुए चाहिँ हजुर ठो वर्षे चाहिँ मास्क सैनिटाइजर से कया उमेरियो पाबन्दिन से कया अनवया आफ्नो खोप क्या ठुङ्कु पिन से कया अयो नसा याना यासा तब न चाहिँ 250 जना न अफो छिमिस त के पि उके सहभागी जुइराउ एकदमै तरपरी चीज खनिसा मला ओइ ज्या चाहिँ आको उपरि संयोजने चाहिँ जुन ठो ज्या ना दिल एकदमै बाला उपरि ज्या ख आवेट ट्यंगु ठो आकले पनि कस पेनो ए जुइट ट्यंगु ठोको ज्या जोइ लागि सुठाला क चाहिँ फोन मा ठैगो न छिस हजुर आकन पिन्ता पिन्तुना देशना छना एक सुवेद लागि चाहिँ हजुर अलि नानीहरु जो जस्तै कि आकन छम चाहिँ ज्यापु महागुठी ये महानगरीय उपाध्यक्ष न जुयादी अलि ठुगो छि ज्यापु महागुठीले चाहिँ छिमिसते कि गुल्टाको चाहिँ सहभागिता खने दोले ओके चाहिँ हजुर ठो जिमसा त नाचा जात्राले वनोरे थो ज्यापु महागुठी उपति भल्सा ख हजुर वय पापिले वे टिभन है जिबे अन्तको ठाउँ ख ज्यापु महागुठी ढाबले चाहिँ ज्यापु मागते ये महानगर समिति जिया उपाध्यक्ष ख al chaula japu maha guthi ढाबलेला जी गुठी देउला जेवाटे उकेना जपते गुठीला बिसातला दुया क्याउ चलन मरला हजुर जिबु जापते गुली गुठी न्याकी उके चाहिँ या जाप्ट छु मिसापी चाहिँ ठ्यागे मक्का जुन त्यो चाहिँ गुठी जी अनि वो चाहिँ थना यही बनावट के दुदासा थना परम्परागत 32 द्वार गादु सुइनेको द्वाजुल अनि द्वारले चाहिँ आडक्को समेत याबले चाहिँ 63 वटा द्वार गाथने यी अनि वो 63 वटा परम्परागत द्वार गुठी बाखे चाहिँ प्रतिनिधि कया चाहिँ थये महानगर समिति रका गठन यन्त्र जुल अनि नापाला वो गुठी बाखे प्रतिनिधि छै जुले चाहिँ नाय गुडुकजी अनि मेपी पार्षद दगा छै डक्को मिजाउँदा जगा मिस्ताला छये मका गुठी त्यासाके मिस्ता थ्यावे मको अनि उके अलावा न जिको जिन्नाचा नाकाइदि मवेका मन कृष्ण मन दबारा दाउ जिमसा वेका चाहिँ जबमा के मिस्तामा समावेश याना वनमा जब मिस्ता वय अलथल चाहिँ व्यवस्थित कथा सबै भव्य नक्सा चाहिँ झिसा ज्याजो याके पहिलो वेका यो विचार ख वेका विचार एकदम सोच्या भ अनि वे हिसाब चाहिँ जिमसा जिम्ता चाहिँ 63 64 साले पेमा मिस्टर दुका जिबे ज्यापु माग थियो समिति द्वाउनो कार्य समिति द्वाउनो जुल पेमा अनि वो पेमा सिता चाहिँ मिस्टर सम्बन्धित फटो जाय छुसागा चाहिँ भागा दिया जिला वेकला अनि वो किस्मा जायाबले चाहिँ वो टाइममा चाहिँ योको सहभागी मरो जाया त ठाको मिस्टर बिसा खेले जाया अनि छुछु जाया आफा बोल्क्यो ज्यासेन्यो अयोले जग्गा सीमित जुल अमा लिपा वया चाहिँ मेउ कार्य समिति वेले चाहिँ चाहिँ सब सचिव ज्या गया अनि मेबी खुमा जुल जिबी निम पासपी थपे जुल अनि खुमेछु ग्रुप जुल अनि खुमेछु ग्रुप जिनका चाहिँ जिमसँग चाहिँ छु आह्वान याना दासा आप प्रत्येक टोलमा चाहिँ निम प्रतिनिधि अनिवार्य ढुक्यामाल मक्सा चाहिँ थला मिस्टर सहभागी गेना खागियो रे चाहिँ अयो माग्याना चाहिँ हरेक टोलमा 63 टोलले निम प्रतिनिधि अनिवार्य छयाइजी अजिरेका चाहिँ अभियान गर्न चाहिँ यहाँका एना चाहिँ मिस्टर चाहिँ ढुक्यायो याना तर ढुकाया चाहिँ पार्षदला दटा तर जिमी खजी मागुथे खजी छथो ज्याया ठेटेना भने राखपछि तर इपी चाहिँ टोले वनिले चाहिँ अन खटे ठ्या मरु त ठ्याय मरुदा टोले आगुथि मठ्या अनि इन्सा गन खटे थट आइपी मिस्टय मन्स्यो इपी गुठी कलर मिजटे चाहिँ हामीले नाप्दै मिस्टला नाप्दै मको छम पाला छम मिसा जक अनवनी दै मेपिला नापेलाई मको अनि ए जुले वन मजिला आगे आशा जिलेगा चाहिँ प्रत्येक टोले चाहिँ मिसा पूजा गठनिया मतलब टोला गुठी छुटे जुल ओके अन्तर्गत मिसा पूजा छौछौमा गठनिया गा उकिस्मान्याका वया झोले चाहिँ जिठन तेलना टोया मिसा पूजा या नाय न खजी अले अठे जिठा चाहिँ मिसा पूजा गठनिया त मेटामा याउरगा अल किस्म अभियान कटानियाका चाहिँ मिसा पूजा हरे टोले दु छौ यो टोले जक मर्ने 63 वटा टोले मिसा पूजाको एकजुले चाहिँ मिसा सहभागिता एकको जुल ठय झोले चाहिँ आफ्नो नाचा जात्रा लिएन सुरुला अप्पो दैथे ज्यापु समुदाय पिए सहभागी छु ख अलि लिपा व ज्यापु मागु थियो मिसा पूजा खपय मेमे पति जस्तै आमानन्दर संघ उदय समाज जुल खड्की समाज जुल वे कपिसमा मिसा पूजा गर्ने यहाँ हुन्छ छ अभियान कठाए
आज मिसा सहभागिता एकदम व्यापक रूपमा जुडो जपमा उठी पाहिया चाहिँ मिसा सहभागिता ठुकिसमा जो खदा अनि अनि मिसा पुच गठन जुइसाट गले वटवाले चाहिँ टक्कै ठठरे जबलका थाय परिवार थे टवाले खला पुच त बुलिन दुखा नापा जुसा मम्सियो ढ्यामा आला खट के थे पास पिथे एकदमै मिलेछु हरेक टवाले वकिसमाए व्यवस्था जुया हुन्छ अनि ठो मागुठी ल्याउ ज्याजो यासामा मिसा सहभागिता एकदमै जुडेका हजुर ठगिसमा मिसा सहभागिता जुन ख हजुर हजुर त्यहाँबाट चाहिँ छौ मोडे एके माउदु ला सहभागितालाई यो पेजुल अनि छौ चाहिँ झिमिस्ते चाहिँ धार्मिक ज्याजोलाई चाहिँ एकदमै पोटी क्याट चाहिँ चोचे ढागाला हरेक धार्मिक ज्याजोलाई मिस्ते यो कोही कोही अनि मेपति आजे राजनीतिक खजुल ल्याउ मेरो समाज सेवा जल हजुर चाहिँ पचाइली चिन्यो चलन्दु वना आ बिस्तार हटे जुदु हजुर केना पलाइयाका चौदु अस्वे आगन्तक एक कोही एक हजुर हजुर पक्का हजुर हजुर ट्याबले आफ्नो त यादी थिएन तु ठो नानीसा जात्रा योपट्टि सुरुवात जो अलि नान्सा जात्रा त ठुटाक आकन पिसा चाहिँ पोवंकी लागि चाहिँ सुरुवातलाई थो महागुठी पाखे जो जोले ज्याफु महागुठी पाखे हजुर आफ्नो त यादी थिएन तु जस्तै कि सुरुवाती दिनेला आकन पेला सोम पेमा चाहिँ के हो के ज्याफु महागुठीले मिसा त्योपट्टि सहभागिता खनि ढोजला ठो चाहिँ यहाँ 63 साल 64 साल योपट्टि खजुल अहिले 63 64 साले वया चाहिँ सोम पेमा जगे जुया अनवया 63 वटा योपट्टि वडा यो जुन टोले चाहिँ स्वेग छ निम निम जगे आसा अनवया 126 जना मिस्ट सहभागिता ज्याफु मागुठी छिपी प्याउला अहिले अनौना अझ हाक्न आकन पिसा चाहिँ निम प्रतिनिधि मार्फत अझ फुच याना यो बोले आवया 63 टोले फुच दु बोले ठौ नान्छ जात्रा यात्रा आकन पिना यो कोही अफ उपति झोला अफ आला आ अठे जुगाना नान्छ जात्रा ढिउला छ ज्यापु समुदायको लागि जको मको हजुर ज्यापु समुदाय जको मको अले मेमेउ समुदाय न समावेश या माबले थन्छ एकदम शिविर चको ठ्यान जुगा चाहिँ एकदम थागुला हजुर खला पूजा पाके छमा निमा रगा एना चाहिँ मिलेया माका अनि केना ठुसीला खला पूजा पाके क्याबको बर व्यक्ति के कम जदा सहभागी या मजला चाहिँ उकिसमा खलानदु आला चुना कार्यक्रम या मासा मागुथ्यो कार्यक्रम या मासा गुली जना उपस्थित जे 500 जिमाला 1000 जिमाला ओ जिता तयार तुका मिस्ता चाहिँ हजुर पूजा ढाब्लेला छौ पूजालेला कम्तिना 9 जना 11 जना 13 जना उकिसमा पूजाको ओ पूजा अन्तर्गत हाना मेपी साधारण सदस्यहरुका कैतौदु एजुली चाहिँ मिसा सहभागी जो लागि चाहिँ एकदमै व्यापक हेतु हजुर ट्याबले जा छका चाहिँ आमा हजुर पुलाउ गुइसरी चाहिँ मिसा चक्क छका चाहिँ गुरे यार गाना यानहरु ओ टाइममा चाहिँ उली व्यापक मजुन्यो टाइममा आमा जना जन्थ्या मरे गए आमा चाहिँ सहभागी जुटुका पिकनिक चाहिँ यानो का तर खस आमा छ चाहिँ अना योको मग 600 रुपैयाँ जग्गा तया पिकनिक मोडोगा वो किस्मा यानोले ठुली नेपुला वो टाइममा चाहिँ ठुली मिसाको जना गठन या बफ्ने पछि जग्गा छिराउका या जनो झले अनुबनाउका ओबले आमा चाहिँ पुला गुसरी चाहिँ जन्थ्या मरे गए सहभागी जुटुका इतिहास या कथा जब माउथि यानो हजुर हजुर अनि अयो या आना छका याउरगा चाहिँ सुरेज हजुर पक्का न अस्वेबले थाइबले चाहिँ झिन्यवा मिस्त चाहिँ यो कोही मछा मसु न्यनि वइ मखुरिया चाहिँ थाइ तर आकनियोपटि संयोजकतले चाहिँ स्वेव खस ठुलमछि छि मिस तगेपि न्यनि वे ढुंगो पडे न खना छिसा एकदमै तरौ छिउ लागेला ठोर्यो छिला मिस्तेउ लागेला एकदमै खुसी उठि खखनिसा छाराचा न्याउले ढासा तम्न छिउ समाज मिस्त प्यायो वे मफु ठरमजो अरमजो ठयोपटि आकनिपटि समाजला आकनला उइटला छौला छौ दशकयुपटि हिसाबमा चेन्जे जुपटि खण्डट निसा आकनिपटि छौ अनवया समाजकतले चाहिँ स्वेव खस ठुलमछि मिस्त चेन्ज जु ढाल एकदमै तर जुन आशा नासा ढाडिला छिसा छौठो चाहिँ धार्मिक स्थलयुपटि रूपमा स्वेव खस ठुलमछि मिस्त प्यावेटा चाहिँ एकै अफु तर राजनीतिक रूपमा वा समाज सेवी रूपमा या म्यो पनि पाकेन न अझ ठरे हिसाबमा नि अनि प्यावे फड्या ढाला छ झि मिस्त रहि पिन चाहिँ गणना न सुन पछि छिपि चाहिँ कम जिम खुटयो पटे चाहिँ उदाहरण चाहिँ जुइ पक्का न उदाहरण पक्काए ख कदास जिया नापा जुसा चाहिँ या मिजाते ता खबर कि मिस्ते त बोकी मको ढाउ झिसान जना त उठो झिउले बोले पिला
भोना म त पिना दु हजुर तर ठम्पने ए मक्तनी ठम्पने माबो पे डको सचे म्याटला बालका आफा बोके मार्गालाई म्या पिना थासे छेना चौदो हजुर म चाहिँ छिसा मस्या चौदो ख आ जब थो मिसा पुचर गाची मिस्ता मुना खलाउ जोले चाहिँ उनी त झनै ऊर्जा थपे जुल छु आ उही म्या ठना उही म्या उही भाउ थो इंजिनियर डाक्टर आयो चर्चा जी छौ चाहिँ बात अयुपट्टि माहौलले छुट्याइए छु नापठे मको हजुर नापा चाहिँ ठल खकन्ट मछा काचक पनि मको समस्यालाई दक्षा दायज बिस्ते छेवल कि मेरे समस्या पिलवल कि छौ समस्यालाई तर वो समस्यामा निभै मको मन त्यसला सुस्कातै त आज ए मको आ थय समस्यामा तै वेपिनु समस्याना जेनी अले थय समस्या नाप दाजे नसरी वो मुझे दुखिया जना वो स्याला जी दुख मसु के जो छौ चाहिँ थ मने सन्तुष्टि क्याउन वातावरण जिसा अले छौ उके चाहिँ जिदा थे आशा जिरो छौ सन्देशमा क्याउजी अयोपट्टि चाहिँ माहौल बने जुटो छिसा चाहिँ हामी त मुंगाहरु गा चाहिँ जी मिस्ते अधिकार ठेटे प छेवना छिसा थे या मते थे नालुहरु गा छिन्युला मखमिसा जिसा पोजिटिभ रूपमा थाउ बाली चेन्ज आके उता स्ट्रेप ख एजुले चाहिँ बिस्तार चाहिँ जेचौ चाहिँ परिवर्तन चाहिँ जेचौ हजुर हजुर अलि नानी हेर जो छिछमा आठुके मिस्ते र चाहिँ न्यनी हेउ खेले चाहिँ यो पुए आफ्नो चाहिँ संघर्ष न याना दिगु जुल ठौए ट्वा आफ्नो चना दिगु ठुन टान्सी पाखा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले न आफ्नो छम सामाजिक परिचालकीय रूपमा चना मिस्ते र न छिसा छौ साक्षरता या मानी छिसा चाहिँ शिक्षा बीमा रगा चाहिँ छौ आफ्नो चाहिँ उके चाहिँ मिस्ते र चाहिँ छौ शिक्षा बिउ लागि न एकदमै कुटैना दिएको जुल ट्याबले ठो सामुदायिक अध्ययन केन्द्र पाखे छिसा स्वेउ खर्या जो चाहिँ गजाउ पनि मिस्ते टके पिन्त चाहिँ यो पाए लागि पनि चाहिँ अफुल खेच ठुके छु अनुभव त कना दिसाले थो सामुदायिक अध्ययन केन्द्र दैन छ समुदाय माग अनुसार गठन यन्त्रपति ख 18 वडा अन्तर्गत योपति छौ संस्था ख स्थापना जोडिला 56 साले होला यहाँ थोस्या 20-22 वर्ष नियो जुल अहिले वो सामुदायिक अध्ययन केन्द्र दै समुदायपति माग अनुसार धन ज्याजो न्याक्यो रगाए या कसा अहिले युवाटे छुटै डिमान्ड दुसा यो माग छुटै अहिले हाना मिजाते छुटै होला बुढापाका चाहिँ छुटै अल्छौ शिक्षा क्षेत्र चाहिँ उले चाहिँ डिमान्ड मरोगाला छुछु ज्यायो चाहिँ माग मर उ मरो छालेर हामीले यो कोए अशिक्षित दुकाला निराक्षर पि चाहिँ यो को दुजा जन अनि उ जुली चाहिँ पहिला साक्षर नै या मार्गा चाहिँ जुसा छेवना चाहिँ साक्षरता अभियान लगा आखा मसाबिदा आखा बर्केदा वारेगा साउदाउन सुरुला व मिस्तला जिन्दा खलाया चाहे मजो जिन्दा आखा म जिबे मारै एचपी वो पि जुसला जिमसा साटा वे मको म पिन्ट सेन्ते साटा वे पावरगा एका सूर्यपति छौ पुजाइटा बोंका वो बोंगले इपिला छखेला आटेना वो पि ख वने मजो छे मको ढापति टाइमे वया चाहिँ वला बवा साना इमी चाहिँ ठुली मछाकी किताबला दको गाटोपिया एना है गनवन्चनो ढासामा छौ पचिना वे अलि आगा बोन कि था डाइरेक्ट मोशन नयाँ चाइला वे एना वे अलि अनुममा बबला एक दुई महिना लिपा ठाउ नाचे सला छौन्यो आखा छेसिरा सबलेला अलि वनि मते वो थेवन एवन ढगा खला बिन लोवन बिस्तार एना चाहिँ वो बिस्तार हया चाहिँ थो 56 साल 60 साल तक जिम्सा निछियाए न्यू सोंग पुजा 20 जाने पनि न्यू सोंग पुजा इटा चाहिँ लगातार आफा बंगु अले वडा चाहिँ छगा चाहिँ हाना छगा तथ्याङ्क कया सोइले चाहिँ अले 94% चाहिँ साक्षर जुलका 6% चाहिँ मजुर हजुर अनि हाना 3 वर्ष चाहिँ बाकी त पिता सता बोका चाहिँ 96 चान्चुन बोले जस आना चाहिँ यो को मण्ड एकदम शरीर म बिउ मलाई बने म पिया अपाङ्ग अयपी बाइक चाहिँ मेपी दक्षा बो कना चाहिँ अलि 30 साले चाहिँ साक्षर वडा घोषणा या जुल अनि ओके झोले चाहिँ या मिजानमा दुआखा मसपी खाना हजुर अनि सता वरले चाहिँ व मिजान त्यसमा चाहिँ थ मसहरुगा चाहिँ गब्ले ताइए मको जजनका हजुर यस्तो चाहिँ सोपिए जिसहरुगा न्हने वे मछा मिजान त चाहिँ मसपिए जि मसा चाहिँ ताइए म उके छ उदाहरण दिएर नाट्यका भाषा दिन्छ पर्चा बिउना पर्चा चाहिँ आ साक्षरता बोल्यो क्लास थब्ले एना चाहिँ पर्चा युना अहिले सटा
तबा क्वाचा सरे सदा चाहिँ वो पर्चा बिया चाहिँ तना तमा अले तबा मे काकी पि सुसु दुखे आखा बोक्यो रे ने वो तबा न चाहिँ पर्चा कया बोनिम थिएना चट्ट न्याने कया चाहिँ जिउका जिदाला मुआ जि छोया गला तर वो पर्चा जो ट्याक्क उल्टा भन्ना केना कया र वो चाहिँ जिउ गाले मोसे हो का हजुर हजुर तलका चाहिँ यो अहमता डुडा होला बिजते के हजुर अहिले एजिया चाहिँ बिस्तारै चाहिँ बोक्यो म कोमलजी म हजुर हजुर बिस्तारै चाहिँ कसित भूमिका अहिले साक्षरवटा रहेको छ हैन आवै झोलेला नेपाली साक्षरयामा रहेला जो चौध नेपाल सरकार हजुर हजुर हामी गतिले काठमाडौँ साक्षर घोषणा यात उया नि आफ्नो 2 वटा हकि गले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका साक्षरका घोषणा याउदु अहिले उके चाहिँ जिल्ला पुरस्कारमा पिउदु होला हजुर त 18 वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र ठोकिसमा चाहिँ यहाँका आँखा बोक्यो झलेन यो चाहिँ अनुभव चाहिँ टुका हजुर पक्का न आफ्नो चाहिँ जस आफ्नो याना दिउपति आफ्नो चना दिउ 18 वडा यो लागि चाहिँ आफ्नो उल्मची थ मेसा चाहिँ मेहनत याना छम मिसते त छे वनाए साक्षर याउने चाहिँ कया महागुठी तको वना ठाउँ वया चाहिँ नारीचा जात्रा तको याउने हो चीज न एकदमै तरोपटी चीज ख आफूले त यो सुभा दु ठुलमची आफ्नो चाहिँ मिस तक्यो लागि चाहिँ ठुली याना दिएको दु अति ज्या छम सेनामी न ख नेपाल भाषा खेले समस्या नामिन जोका न ठाउँ कुनै झिउ आठो नेपाली न स्वेउ खसा नेपाल भाषा न छिसा कलेजले सुरु भरिला जुया चौडाले स्कुल न बङ्की मानी छिटो नेपाल भाषा सफोटो छिसा टेमा रह्योबटे चाहिँ जुन खजुया चौडु ठो विषयले छुटाया दिसा हजुर हजुर डक्टर रामा जुदा चाहिँ सुराबियातील नि हजुर जो चाहिँ टिम हो जिया कचा म पनि जो टिममेट होला हो हजुर लगे चाहिँ न्यावन्त चाहिँ आ छ चाहिँ पास्पी मरेको म जो टिममेट हो जिया कचा चाहिँ म होला अवश्य हजुर हजुर अथे आ छ स्कुल कलेज यो खेल चाहिँ नापा सा चाहिँ 9 व 10 क्लास चाहिँ 80 विषयहरुका चाहिँ नेपाल भाषा जुका हैन अहिले 9 व 10 चाहिँ 80 विषय तैटाउन उकेपट्टि याको अल्टरनेटिभ चाहिँ अप्सनल म्याथ साइन्स ततर हो विषय आ छौ बोनकी चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर जुइसा छौ चाहिँ नेपाल भाषा तैटला एजुले चाहिँ वो नेपाल भाषा बोली पनि कमी जग्गा जुएछ त हजुर काचाको मगौ कारण हुन ख अनि नाभाषा प्लस 2 दाइ आ जुसा उकेन नेपाल भाषा दु आ चाहिँ मरे मण्ड अनि ब्याचलर मास्टर दुजुकाला अनि जिन नाभा मजाबलेला 10 क्लास तक जी नेपाल भाषा मगना लिपातिने जी नाभा चाहिँ आइकम पर्सेन्टेज जुले लिपा योको ग्याप दिन हामा चाहिँ ब्याचलर जन जिया ब्याचलर बनो ब्याचलर चाहिँ नेपाल भाषा बना दाबले चाहिँ निन्यु व थमा बोलीले चाहिँ योको पाका नेपाल भाषा बना छुदै रा दक्षिण मुठी वय खगा थमामा नाभा मगनलेला थट फरे जो भाषा बना छ्या रहेछ अलतर बोनबले चाहिँ वो भाषा चाहिँ त मको गेला यो को बोल्ने चीज दिनी अब बोबो वनाले जितन तक छैन अब ब्याचलर नेपाल भाषा बना अन मास्टर याना नेपाल भाषा हे अले सोचिया त न त उस्या छैन ठाउँले फला जना रहेगा हजुर अले चाहिँ अल मास्टर न यार मास्टर तक यानले नेपाल भाषा एक कोए खण्ड जी सिलाकाला अले ब्याचलर चाहिँ आ भन्न चुपी एकदम कम जको टुका अथे किने चाहिँ जुन मन्टेओ विचार चाहिँ पाना चौं कारण नेपाल भाषा बना छुदै जातै तर अठेमौ भाषा बनाएको अहिले बोबो बना आज चाहिँ ब्याचलर त बङ्कामा चलाउँथ्यो होला सुरीलाई चाहिँ पिके कलेज चाहिँ बङ्को अन चाहिँ अहिले आरआरए बङ्का अहिले आ चाहिँ झिन थान पातन कलेज चाहिँ बङ्का चलाउँथ्यो तर भोवै पि चाहिँ एकदम मजाको ढुकाला अठे पिने चाहिँ उता सञ्जय पि चाहिँ भन्छ नेगेटिभ पार्ट चाहिँ सम्झे यही जो छ न अहिले आर वया चाहिँ स्पे चाहिँ थयो स्थानीय भाषा महत्व भने चाहिँ आधारभूत लेभलले चाहिँ जुन कम्पलसरी यान हाल्ने अब याबले चाहिँ आ चाहिँ झिन नेपाल भाषा चाहिँ एक कोए स्कोप चाहिँ दै जी खानाका आ जुन थो एक कक्षा 8 तक चाहिँ कम्पलसरी ना बोंगो यो भाषा बोंगो मखो कि जीव संस्कार स्यौ खरो सोनिगा मसिक्यो वा जिगेले मसिक्यो गाडु नाए उके
टक्को ठुके चाहिँ त्यो सम्पदा त दो जीव संस्कार संस्कृति दसका आयो टक्कै बोल्यो ख वर त केला झिम देवा त बुकिस्म जीव पुर्खा गे ख झिकेस देना मन्छने ख भविष्य बुकिस्म वनि वर टक्कै हो 8 क्लास तक पनि ल्याउ मस्ते चाहिँ सिकी त्यो चाहिँ एकदमै अनिवार्य ख तो चाहिँ ये जग्गा मक्के आके पिन देते हुँदो होला मेमे थाना झिनेवा बस्ती दुठा टक्को बना पत्ता सा चाहिँ जीवका एकदमै बानो चिज का आठुके चाहिँ आछौ बुंकी पिन दटा झिनेवा त्यसै बुंकी जुला मलाई बुंकी लिना छौ ज्यादा त बलि विशाला बालका बलिए जुला छु संस्कार ललना काइए जुलसा अले बुंकी पिन न ज्याजुला ज्यादा त ब्याचलर मास्टर नेपाल भाषा बना छुदै ढाबिकन छौ चाहिँ ज्यादा त ठिकै चाहिँ एकदमै भविष्य चाहिँ दुःखदा विषय चाहिँ बालाले जिताएको हजुर हजुर नानीहरू चाहिँ छिनपछि खलालाला छिउ इए कोचा रुगुन ठनजी मचा भुल वय जे चाहिँ आजि छिता चाहिँ नेनिमो फुगु ख अले छिता ध्यामास्ति वगु छु ल्याउ फलो दसा तया दिसले जिदाना ध्यामाउला मन त खेल छनला हजुर ठीक आठ आ जिता यहाँ जात्रा सम्बन्धी जुली यहाँ जात्रा यही हो चाहिँ तरोए जात्रा का हजुर सबले थके चाहिँ सोजा छ यहाँ सा तो नाच जात्राले बोटी ब्याट न जासा होला झिफुकै नेवाटा छड्या चोसा चाहिँ ल्याउ ज्या ल्याकै ona mista da gaza ka kamjar tya ka chulma mista na ya ka boga jusa jaga gya ma ka chis tim da dala sukana na gya ma a jita ka ke be le me da ko khaya ka chi samasya da kon chawe ka gulisan chena pin a pire choi ma da ye mula gulisan chai ji kha ke chena chai moku khala na pyame bina do ta ke be mula chada ule le me ta ale ayo yo khaya na na ta chena pire choi ma yo karan ji shika ale athe ma ko jisan supa wa dial ta we ma bako kan yo chada jaga ta nya be ta ji ma ko jab khau kha dhana chai pya we वातावरण dai wa chai sadano da ji ga ji nya be pas punda na wo kis maya dai chuna we katha ju chena athe ka chu ji da ko kha ji atal da chena da ma da te u pya chong त्यो ए bia chong to chuna ai panga ta mo asia भविष्य न ठक्क ठाए भन्दै दियो हजुर हजुर छिगुपट्टि थजागुपट्टि लिमलाउ झोले ठाउँ अहिले टाक्न छिसा चाहिँ ज्याना तक्न यामा खनिउपट्टि इदो ठाउँ चाहिँ झिमिस ज्याजो त झिमिस तके पिन त हपा बियुनिति छिसा ठुले इ बिया दिल छिता योको योको सुब्यादु छिदा योको सुब्या जिता ठुले दाउ मौका दिदिल छिता छिनी हजुर थटे इला छिटा आकन चुलाको लासा लिपन नाप्लाको बच्चा बेसी ठाउँ ढासा छिना प ब्याको चाहिँ हजुर पक्का न जी इला त्या ढासा छिटा नाप्ला कठाए जी उयो न जीवन मन्दो पक्का न छिसा चाहिँ लिपाकन ठठे नाए छि मिस तके लागि मिस तके पिन त हपा बि लागि छिठुले मछि न्यानी सक्रिय रूपमा छाया दिला छिटाउके लागि पिन्टो ना छिनाप नपछिको टिम टन अले आवैको ठुगु नान्चा जात्रा या त चाहिँ नान्चा जात्रा चाहिँ पुवंक छिपिनु चाहिँ सफलतापूर्वक चाहिँ पुरा जुइमा ढगा थयो न छिसा चाहिँ पिन्टना देशना चना हजुर नेनामी फाजमेजु ठुगुइले छिसा न्याना चना दिएको दु नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज स न्याना होया चंगु छिमिसा ज्याजो अले थौया ज्याजोले छिसा इन्द्र जात्रा विशेष यहाँ पुनि यो विशेष ठाउँची पामेजु नानी इरा मर्जन जुना पछि छ ठाना खलबला यानको जुल हजुर ठाउँ वेकन पछि छ यानको खलबला छिता गठी टाला अले थौया ज्याजोले छुनो मगा मचागु खदसा छिता सल ब्यादि नीति नजी इना प्याना चना ठुगु ज्याजो छिसा हाम्रो पात्रो वाउ टाइम्स एफ त लगन याना न हली न्यंक न्यागु ठासे चना न याना दि फैगु खडगा दासा आ छिसा ठुगु नेवा एफएम युट्युब च्यानल पाखेन प्रत्यक्ष सोया चना दिगु दु नाप्न पन याना चना दिगु दु अति ज्या ठौया ठुगु ज्याजोले छिसा नेवा एफएम पाखेन न छिसा स्वाफुतया छिगु सल ब्यादि फैरगा ठासा नेवा एफएम ठुगु युट्युब च्यानल पाखेन न ठुगु ज्याजोया रिचो छिसा ब्यादि फै अले छिता भाला तासा ठुके कमेन्ट याना दिस शेयर याना दिता न चाहिँ इना प्याना छना अर्थात् ज्याजोले थटी छिटा नेवा एफएम पाके छिसा स्वाफुटया हजुर सल बिउ छैना दिलरगाटा लासे छिगु स्वाफुटे गु थ्याख किपु नगरपालिका वडा नम्बर 2 न्यामसीमा
देव ठोका अले फोन ल्याख 4334 222 4334 थौया ज्याजोले जिता थथे हे ज्याजो न्याके नीति प्राविधिक रूपमा ग्वालेना देवी हजुर भाजु रोबिन अले सुशान्त यातना सुबे तेसासे जी अनिता यातना छिपिनु नि हनिसा ब्यागु उजा ब्या दिसा थौया त ब्या सुबे जेमा भ्या